Zana ke ungibani? Hayi, isifo sami ngigramophone. Gramophone. So sikhulunywa ke ukuthi sekulembiko ekhona odlame iviolence sizwale bomrewa. Uthini ngalomnyaka wena? Hayi, umnyaka lo mubi ungcolile kakhulu ngoba khona okwenzala komrewa akufuzanga ukuthi ngani ngoba inkubona ilizwe lethu lilama sanctions sibulewa ikhona lilama human rights okuhamba sichaya abantu bevumele ipresident ufuzanga avumela abantu bachaya abantu labana abantu abahamba bechaya abantu kuze bahambe ejele size senze sithole izikhundla khona ngale obo Europe khona ngale isikhansilelo lama sanctions ngoba kade sisemuva kanti lemigwaqo utifenja kanti umgwaqo wenkayo kanti umgwaqo echolotsho kakhulu thina sesisuka sikhale ngomama uStembiso Nyoni ukuthi akalungisa umgwaqo wenkayi ngoba umgwaqo lwana isibhedi kawusayenzi imigwaqo la khona apha isifili asikwazi senze nje lapha sofuze ungenele upresident lapha ubona ukuthi vele ngoba siba le violence amazwe ladla lezi baba ama-sanctions angeke akhitshwe hayi asozayibulala asozakhitshwa ama-sanctions ahlala lokho nje vele siyahlala sisemuva hlala sisemuva mchokotsho vele ukuthi vele upresident kade singanubisana ukuthi ayale sibile even ama-youth wanda atholakala senza udlame bavalelwe ejele into ende kakhulu ngoba yibo abamngcolisa uyena upresident xa ukhangele lo nyaka ubonani kuzabalani so njalo silama-elections abuyayo ubona le violence le udlame luzabaningi luningi kakhulu ngoba khathesi ngani sikhuluma kunjenje khathesi ngani bona ngikwabo khathesi kabavumeli ama-youth hambe echaya abantu emakhaya ephisela abantu yikho konke kuzondwa ngamazwe lana aphandle kwelizwe ukuthi asilandele ama-human rights. So ubonani kungakhuzeka kulungiswe njani? Hayi, uyabona ama-opposition nxa vele befuna ukuthi baze bawine le party kababambani fail that abangeke baze bayikhiphe izanu